buli mwezi habaho abahyaka aba batahire mu itambiro buli mwezi mwebale okugenda kwa Ruhoko kandi twongera tubara abahyaka abayisire mu nyikirize y'obumu abayisire mu itambiro nibayizira mu nyikirize y'obumu nibabo abana abazairo buli mwezi okugenda kwa Ruhoko habaho abana abazairo buli mwezi ekyo kigambo kikulu nnyo kandi twongera tubara projects ez'omumaka buli mwezi tuba tusanga ero okugenda kwa Ruhoko projects ez'omumaka buli mwezi zibamu kandi ero abandi olabani bali ekisembo byabo ebya buli mwezi nk'okuba bakoze projects ezo mwebale muno okugenda kwa Ruhoko kandi okugenda kwa Ruhoko twongera tubara projects ez'amatambiro buli mwezi era projects z'amatambiro okugenda kwa Ruhoko buli hali okwenda okukora n'amaani ha projects ez'amatambiro muri projects z'amatambiro tutandika n'emiti dura projects ezindi mwebale muno okugenda kwa Ruhoko nabo ekyo mwebale muno kandi ngenda okubasiima habikurakurana abekiriza bali kurungi ne bakusingayo obwega mu nsi yona baitu tweyongere mu maiso kuyakisibira bina musanju kukora n'amaani kandi ekikuru muno kukora n'amaani ekikuru muno kuyisaniza Ruhanga ekyo kikuru muno amaani tojja gatunga otayina okwikiriza okwijwire kusaba kwa Ruhanga obwire bwawe bwona mwebale muno kandi projects nk'okulima kulisa ne projects ezindi ezenkurakurana zoona enkoko teeka project kweyongera mu maiso n'okuzora projects ezindi n'okusaba omugisa kutunga emihanda endi n'endi n'amakolero amatiito amakolero agati n'amakolero agayino abaikiriza ebyo byona babiine kugira kikulu muno kweyongera omu maiso mwebale muno abakonzebwa kandi ekindi nteberwe n'okusegeka president Yoweri Kaguta Museveni tweyongere mu maiso kuseera akaruhu ka president habwokuba kuba haichaho omuntu wondi atamanyire ebigambo byaife atali munywani waitu mumanye ebigambo nibijja kusisikara kandi baliyo abantu abo ebigambo biriyo nibenda bakole ekintu ekyo habwekyo baitu Ruhanga beyali mujja kulora bajja kurwana n'amaanyi kandi barwana n'amaanyi baitu Ruhanga katakirize kuyihaho president itwe tukyali na president Museveni akuba ekyako ebyakozire tubirozi n'ebyatukoleye ebirimu tubirozi tiniko abagonze under high flag habwisaza lya chaka ya Matemba omuchegegwa district ningota kubanza kusima habo mugiso gwampaire n'ugwampikiza habusinguzi buno nojuka ngo mwaka 2020 nkaja kapiemi nasaba omugisa kandi wagumba baitu wangamba ngungende nyongere kunywana sizoneri ntarabemo baitu sizonero nkarabamo n'obururwe mitwaro 2,225 kandi mugenzi yanyongeireho akatunga omutwaro guno n'akakaga kikumanyisa ngu ekiwabaire nongondeza kikarabamu kandi kusima ntani hakugarukira ninsaba ngu buli omwena ansimireho ab'omugiso gwampaire ninyongera kusaba ngo ekiwatandikiro kimalirize hakani wangambire nywane nkagenda cyaka nahereza abantu bangi ntali mu parliament nabakora amaziba nabakora engudo nabaha ambulance bangonza ngo kwa nyorekera nabo kini kusaba nyongera omugisa malirize kiwatandikire emyaka yenyuma tato mukamara wango busobozi bisaka ebiro byokwezi 23 omwezi guno gwenyine
Electoral Commission nyombo nensindikire kihandiko nengamba birungi sembo oijo yihandikise oitata mukamarango busobozi byone bibyawo kantata mukamarango busobozi nekusaba umugisi n'obulinzi akaruru akatukujja kujyamu kano kenkokera baitu nyowe nyina mukamarango busobozi bisaka kandi ruhanga wange nikimanye jya kuba nandinda mpaka Montikingi ngende mu parliament ya Uganda kandi kusime kuruga hantu oyo mutima gwange habwe nyegesa enungi kandi erikutugara mu amani kandi nyakuleterize n'enamba y'abantu bayingi muno kuhinduka bakaruga nambere babaire bakarora omusana kuturozire kiro reka tumutereho mu ngaro mukama ruhango obusobozi habo umurimo gw'amani buno ogwakoze tato obusobozi nyawe nyakwemerera mu maso gawe ndi mwebembezi kandi kino kisanja cyange cya kabiri mu parliament kandi ha ticket ya NRM nabwecho ninyenda kutwara umukisa guno kusima no kusima abenyikiriza eyo bumubona habwokurora ngo nibasagika owekitendesa Yoweri Kaguta Museveni president wa Uganda webale muno waitu obusobozi webale kusakika NRM kandi webale kusakika obusinge mu Uganda ahamune nkurakurana tato obusobozi tinkwenda kubaza binga okacyo kubanza kuno nambere ndi tulinseri tindi mu constituency yange nambere nakubaire nimbaliza byone bya development n'ebindi byone baitonyikirize kusime habu umugisa oguntungire kuruga hariwe kurango ninyebembera abantu ba cyaka north kwica nakaire kano cyari mwebembezi wabo bitangira umugabo usuzu busaka n'abantu y'ubona tato usuzu nyina kwa mugisa kusima abantu bana beze gorori ijweri akiro cha independence abakusendekerizi abantu bakatuhamani ito abanyakuri mu parliament twari babungisa akwa tutangira kwa musozi mu government Kampala twakira onyeche kana mu sekura ibine kichweka bitobeza abahinga bakaba ikiro kura ibine kichweka tukaje kwikaho twasanga bari hageti bakingura batahamu kandi batangira kurunga na amani batuhamani baje mu nambeze nyingi asazuru government rekaguza ubusozi bw'gora akabutwara no guterwa independence esione kakayikiriza ngo kiro cyavuga white na ba ministers na parliament nibahabuze kicyari kiroho bagamba bari ka PM ikafuka yagenda Kampala ka PM yafukire ka Kampala yafuka service ya ka PM independence yafuka service ya ka PM tikujya kwaza bingi muno appointed kumazire yo kurya kororo mu independence cya kabiri na nyowe tatusoze ngetwe twageze mu garuka ka primaries aruche jo ndikuikarete bakakaiba bakazariramu batamusente cyoka twa abantu betu basamu twina garuka kuruhana kandi bakatanga umukono bataho stamp mu twina garuka turwanire entebe ibakwenda kwibera so kuruga ndiba kuhandikisa kutandikire no tukusasura tumazire byona imikono tukitungire byo kiro mbadeza office za kuhandikisa za electoral commission ibakora bazira mu zona ibakora bagicekinga yona abisindika Kampala mu computer nayo ikiriza mu bina bikiri kimwe hati kosa nyenje abagamba saza rebajo kiro cyotamba saza rebajo abogere bampandike kandi barapandikwa of course nisibaka PM kwetumaza ngera bampandike ndiko nje yombere mwesa mu mugisa batwasimuka karukano habere mu rugambo ngo tukujya kwihandikisa bahandikire ikihandiko cya bafeki forgery bagiteka internet bagamba umuze utayandikisiza tarumba abakora abantu bawe batirire muno batera amasimu ba papa ngamumaza kikibahireho hati bamuhiremo ninyana kwa kuumiza ngo bandiko tuje kuhandikwa tumaze kuba checkinga byona bigoyire so abantu betu bahore bagomire ngo akaroto karumu na amani birabina mukaga yimtekeza karukaitu kandi mukasera na amani tunachaso kasinga ko batekere Mungu tukujya kwesira abantu bana aisibazi batire abantu bayimukiremo aisiyura gishwiremo tunagaruka na amani ari tusinge okumaria neza ubusinguzi nzaba ngo abasoma babona abatuye buri kiro
abateka musete ne bakarukete bakagura hati ibyo kumara amari ngero cyane ko igihamu cyinjojo hano kino tumenye ngo byono singa babihamu kandi kugenda mukarura kamwe ku businge twasinga kimwe na Burundi yuko siyetegera ubusinge ubusinge hano hagira ubusinge ubuturugamu ibizibu bigaruka intaro zingana za madini za mataka zozigabira kimwe sabu bisa singe kimwe na amani tugenda bese tuhireza abantu bawe engera batukomere kumarira ni isine ngoza kwica abero deputy meya wa Kampala yansaba kayira kibaza gama ngo sabe kiganyiro musabire kiganyiro umwawe abene meeting ya sahemu nindi wicha sahemu kama kagenda teganiza gera meeting ya sahemu bitezege nyanjura Dorin ari deputy meya wa Kampala bitesimbira hano bita mu position nzabo mwihemu agakumena remo aziko mupate ize mu muntu murungiho bitezeraze mu NRM ategande kimurungi mupate ayo muntu bitesimbira hano yasaba mu tiere ya college so ko mwembezi mutayi wange tikwenda kumusarayo utamusabira college Kamaranga obushobozi nyowe ko umukozi wa government ngo muhagizi wa NRM nyenda kutwara ugishobo kukwebaza okukurya yo kororo a independence nyenda kwebaza yibare kwijana abantu ababone cyane twijura kuja kutangira yabare rukundo y'imwayorekire okushemerwa kutizana abantu bone ubumwezi nyenda kukuryayo ubumwisha kukuryayo president naragamo yanditse Ekigega ky'emikubi kimu, ente emu, enkoko munana, ekisero ky'ennyanya kimu. Kurungi mukwata mungaro kagendo pano maisha bagenzi babo bayije mwebale cheki akari complete video bafana ngaba bagenzi batayija